singkil di pasar op di hade suai nok pasya jalan suai malarang ketinggalan sae sapa beger kabeh kaprak nak je ai baik tawi sacapi baturan gagak jeung mama katres masih rupane mohon selaukeun Kang Ai Gajas je gemaros baik lus tawi dat hai dar lus kaprak nak luar biasa gemaros berat tawi sacat asongkeun kayaknya pi mohon gemaros gajihan heula gajihan tawi sacat wapap apun abe mandai sepuh MC juragan katresna sing ai jat bray hidup apa eman dudungan dus jai mohon tenang target salah apa tawi tadi api eman nu sifati dengan embese api eman punya Bandung api eman dengan embese nu sifati api eman punya Bandung api eman nu sifati aturan api ade kapayun bujoy Bandung api eman nu sifati api eman lulu agila genangar sagila agila genangar bersepati api eman dosipati api eman api eman ape mande yang saya ape ada gunung bentang ada uci api eman Supati aturan api eman Bunjong Bandung asik-asik nak enak asik-asik ayo
gunung bentang ada anu bageun Ai kapayun ai sakedan lo 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 urang gumelar ulah yang itiar ai ai wah ai kenal ai di da di da di da Mutut lunya siar nu awon wajib disinglar nu awon wajib disinglar remaja zaman ayeuna resep model anu nyentrik tapi emang ayo pokok kamu daya bangsa anak hati resep datang hai 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 gadis kondi pacaran teh globalisasi pergaulan hai hai yang bebas definasi jeung ekstasi lokomola lupa diri ekstasi keruksan badan jeung iman ngalancarkeun ka Jakarta teka Bandung sepermisi ekstasi jadi racun generasi memandang situasi dodol api ade anu bager anu mana api ade kapayuna asik remaja zaman ayeuna ayah dadi api ade resep model anu nyentrik api ade gunung bentang bos pasir pokok kamu daya bangsa api amanah bos pasir gunung bentang deui warna lupa diri anu mana api ade gunung bentang deui pajar teh globalisasi pergaulan yang bebas definasi jeung ekstasi api emang deh anu bager bocor pahamah lupa diri tong ala katong tong apa katong tong ala katong ekstasi tong ala katong jadi racun generasi api emang gunung bentang deui hanteu mandang situasi arag-arageun harga diri disarengan aku api ade gunung bentang ekstasi lo ngaruksak ai badan ai jeung iman ngalancarkeun ka Jakarta teka Bandung abah alit sepu abdi anu bageun situasi hai hai ekstasi ngaruksak badan jeung iman hanteu mandang situasi hai hai teka Bandung teu permisi
pelayan restoran rupana gelis rada lumayan penekatamu derede akuan galak aduh matak betah lelaki anu jarajan api eman nusumati api eman pelayan nu sopan api eman pelayan restoran loba pisan nu Hai. jadi langganan Ayo ayah ade gunung bentang bos supir pasir mobil bus malam gandengan api ade gunung bentang rea pisan lelaki nu kaedanan asik neng lilis ay pelayan gelis apalit unggah kowe Bonyol osok ngaluis abalik sapo MC Nusipati hideung santai galak aduh galak badak aduh rea Hai, lelaki nu hai. kaedanan Lulu aduh kopi susuna api eman aduh Benyol. kopi ade Bonyol nasi ramosna Bandung api eman serta gule api eman goreng ayam ayo api ada gunung betang bos pasir kaedanan hey abalik ketan di perapatan baik perapatan balik karo di mangan jadi ngetan ketan di perapatan baik perapatan balik karo di mangan jadi ngetan hidup dinikmati jangan sampai kamu frustasi ojo manis sampai lupa diri gara-gara mantan hayang kembali asik tunggu belum Gagal. dasar baru baca menghilang cari yang baik hai ojo ngerasa hai masih banyak luar yang menunggu hai mondor ya mirayang rumondor memet mirayang rana